Evde radyoya denge gele. Ženavodam učena radio denge gelden başkodarin heja iru 23 çile 2025 penşembe Brüksel saat 12 amede çağırdı hemen učena varoje peşkeş bikinle peşiçen ser učenme. Jibu titrare berapo sarledan hat kirin. Le Irak'e jibu azadiya re berapo inisiyatife katrage handır. Devletin azadiya Kurdistan'e je ardu zaman ve dagir keran kıstem. Veriya khoyser le kampa holi dakhuyane egda. SKK'liler oğlu Baveriyan Forum'e jinan hattılar xistin. Ve danizana xata tekoşine eşkerekir. دوباره دانشگاه‌داران جندس به برفریان و چه خودی که جبودیتنا ریبراپو سرلدان هات گژن پارێزەر ریبراپو جنگیز یورکلی İbrahim Bilmez Emran Emekçi و Suzan Akiba سرلدان کردن. پارێزەران سرلی سردوزگری کمریا بورس و مدیریت گلتکا İmraliye'dan. Her vaxtın müvekkili xoyenden İmraliye Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım و Veysi Attaş bebinin. Le Irak'e jibu azadiya reberapo inisiyatife kadragandın. Beşek jirawşenbiren Irak'e ve Armanca azadiya reberapo inisiyatife kavakirin. İnisiyatife derbari müjarede daxuyane ekde daxuyane inisiyatife uhaye. Abdullah Öcalan netene jibu geleko jibu azadi u biratiya gelen roşatan avin tekoşindike 26 salın ev zindaneke nemrovane de tera girtin. Demek edire cihane gelekhe u gele roşatan avin durketiye. Fikre reber Abdullah Öcalan edili qada heremi u ne tevi dengek vedaya u reli berdagir kerandi gire. Hatta yeko ev girtin ji naha bevire danustandran dikin. Ango çıma emyen ku daxwaza azadiye dikin parasnavinekin. Abdullah Öcalan ne ji nijat peresteke u ne ji tuntreveke oliye ev çepkireki adile. Komara Şembiran dibêjin ev inisiyatifa Irak'ya bu azadiya Öcalan radigînin û habdawî dikin. Em ê hewl bidin fikir û ramanên wî li nava civakê belav bikin û azadiya wî misoger bikin. Dem dema wê ye ku hemû cîhan bi wî raman wêrê xwedî wijdan re bibin yek. Dem hatiye ku ev raman wêrê mezin û gelê wî bi azadî bijîn. Gerlen azadiye Kurdistan'ı jihava u bejahi ve arteşa Türk'a dagirker xistan. Navin deragandun u çepemeniya HPG li serçalaken gerla u erişen arteşa Türk'a dagirker daxuyani ekta. Daxuyani be virengiye yekini şehit Axin Muş 22 çileyde li herema şehit delil Arojava izape jihavayı li konteynereke dagirkeran alqa da berxwedan ya geriye bahar hate xistan agir be konteynereket u imhabu. لهرما شهید دل آروجوای زاپی دنابر حجده و 22 چلی دل قادا برخوردان یا گیری آمدیه گیری بهار قادا برخوردان یا سرگله بچک انگران لداگیر کران حتی خستن داگیر کره کات جزا کرن لبو تفگر داگیر کران حت راوستاندن لقادا برخوردان یا گیری جودی کامره که موبسه یا داگیر کران بسکوانی حتی امها کرن لهرما متینایه جی 20 چلی حتی 22 چلی لقادا برخوردان یا 5 لی سیستم که کامره یا موبسه یا داگیر کران حتی دست سر کرن لقادا برخوردن یا بشیلی و سر متینای بچک انگران داگیر کران حتی خستن درونه که حتی امها کرن ایریشن ارتش ترک داگیر کر ام بتقمنی قدخه گیری جوهای 18 و 19 چلی لهرما شهید دل آروجوای زاپی تونل میل قادا برخوردن یا گیری اف ام 5 جاران بتقمنی قدخه گیری حتی بمب باران کرن 19 و 22 چلی لهرما متینای تونل میل قادا برخوردن یا شلازه 6 جاران بتقمنی قدخه گیری حتی بمب باران کرن و 5 جاران به گاز کیمیایی هاتیه بمب کردن. ایریشن ارتش دولت ترک داگیر کرد جوهای دنابر 18 و 23 چلیده لهرما خاکور که قادم بر خدانه ین بر بزنه شهید شریف سینینه لولان گوشینه 19 جاران لهرما گاره قادم کانی سرکه سپینداره درشه سیسر زوکه یک ماله مجی دریه هرچه
دینار تی 13 جاران لهرما میتینای قادم برخودان یسری میتینا و بشری 4 جاران لهرما شهید دل آروجوای زاپی قادم برخودان گیره جودی و گیره بهار 5 جاران بگیشتی 41 جاران به بالافر شهر هاتیه بمباران کرن 22 چلی لهرما شهید دل آروجوای زاپی قادم برخودان یا گیره بهار 5 جاران به هلیکوپتر ایریشی هاتیه بمباران کرن HPG 4 şehit برزداری bir anina ve ragihandına HPG ve daxuyane ke ragihand kuçar gerleyin HPG cesur şahan hevre u berxudan bilehengi ke destani de xata apoyi de tekoşin kirin u lehermen parasna medyayı tevli karvan nemren Kurdistanê bun navên de gut kuçar lehengen fedayı hatta nefesa xoya davî dijî dijbine dagirker şehir kirin u şehit bun HPG ji malbatên şehidan u gelê Kurd re sersay xwast û nasnameye şehidan û heşkerekir Özgür Encü بناس ناو جسور روبوسکی ناو دایک ناهیده ناو با فهمی لشر نخیج دایک بوید سال 2024 ده لهرمن پاراسنا مدیای شهید بو اسماعیل دایک بناس ناو شاهین ناو دایک یادگار ناو با کوچر لوان جدایک بوید سال 2024 ده لهرمن پاراسنا مدیای شهید بو فردین صالحی بناس ناو هوری بیکس ناو دایک پایریزه ناوی باو مصطفی لکری جدایک بوید سال 2024 ده لهرمن پاراسنا مدیای شهید بو صالح محمد بناس ناو برخودان سردم ناوی دایک نازlı ناوی باو محمد لحلب جدایک بوید سال 2024 ده لهرمن پاراسنا مدیای شهید بو HPG و حقلا هر 4 شهیدان کرد هوالا گریلا جسور دناوا مالباتک جا اشراگویی لگون روبوسکی جدایک بو اشراگویی اشرک قدیمه و هر تملدی جهیزن دستلاتاری انداگر کرد تکوشین کریه بنرخ انجواکا کرد حاتمزن کرن و شاهیدی جی کنکوژه سال 2011 هان یال روبوسکی رکر مالباتا ری هوال جسور جبر زخت و زورا دولت آترکا داگر کرد کوچی جزرا بوتان کرد هفری جسور جی دناوا رفن جوانن تکوشین ده جه کرد و سال 2013 هان ده تیل ناوا رفن گریلا بو پشتی پروردهی دسپیک له هر قاده برخودانه ده اینیا هری پشت تکوشین کر هری داوی له هرم پاراسنا مدیای تکوشین کر و سال 2024 ده برخودانه دیروکی کر او تبلی کاروان نمرین کردستان بو هری گریلا شاهان جیل ناوچه وان قلقلی دناوا مالبات ولات پاریز جدایک بو و کی هر جوانه کرد ناوا جوانین ولات پاریز جکر ده مزانینگه دخوان ده سال 2014 ده دما ایرشا چتیان له همبری گلمه یه روجوا دسپیکر تبلی رفن برخودانه بو ده همان سالی ده تبلینا و رفن گریلا بو پشتی پرورده دسپک یا گرلاتی لهر قاده برخودانه ده جه کرد ده سال 2024 ده هفره شاهان و برخودانه که بز رابر گر و درفت ندا کو دولت آترک آداگر کر خیال خوین نمتینگریه به جه بینه و ده انجام ایریشه که نامردی یا دولت آترک آداگر کرده تبلی کاروان نمره کردستانه بو هفره گریلا بیک جیل روشلات کردستان باجاره کرجی دناوا مالبات ولات پاریز جدایک بو و سال 2017 ده تبلینا و رفن گریلا بو پشتی پرورده دسپک یا گریلاتی له هر قاده برخودانه تکوشینه کر هری داویل تونل شهر ده جهگرد به فداکاری و دیسپلین کرد در بین گران دجمن خستن و دیری شکل دجمن ده داگر کرده تبلی کاروان نمره کردستانه بو هفره گریلا برخودان جیل عفر ندنا و مالباتک ولات پاریز جدایک بو هینا ده بچکاتی خود تفگر آزاده کردستان ناس کرد ده سال 2018 ده دیری شداگر کریا دولتا ترک دل عفر دست به برخودانه کرد دوی سردمه ده تبلینا و رفن گریلا بو و پشتی پرورده دسپک له هر قادا برخودانه ده اینیا هری پشت تکوشین کرد به پراتیکا خویا سرکفتی بو گریلای که خودی تجربه و له هرم پاراسا مدیای گلک در بنگران لدجمنه داگر کرخست هفره گریلا برخودان ده انجام ایریشه که دولتا ترک داگر کرده ده سال 2024 ده بلهنگی شرکت و تبلی کاروان نمرین کردستانه بو رهبری خوسر سوریه ان کامپ هوله و بدلخوازی و گرن وارن خو کمیته کاروبار کوچبر او پرابر گره و بری خوسریا دموکراتیک باکروشات سوریه تکلدار کوچبر ان کامپ هوله دا خویانیکدا دا خویانی واد بیجه بهلوشاندن رژیم اسات سوریه در باس قوناقه کنو بویه لو مهن دوسیه مروی خو فرض که کو جنو د دبن چاودران د ورن در باس کرن یک جوان دوسیه اج دوسیه کوچبر او پرابرانه اما گره و بری خوسری رادگین کو امر
li pêşiya welatiyên Sûriyeyê li kampa Holêvekin. Xelkên Sûriyeyê wê bi awayekê dilxwaz vegerin warên xwe. Malbatên ku li kampa Holê dimînin ji ber hebûna rejima Esad ditirsiyan. Êdî tu sedemên tirsê û mayîna wan li kampê nemaye. Em ê ji aliyê xwe ve hemû derfetan bidin ku ew malbat vegerin û bi awayekê ew biçin cî û warên xwe. Di daxuyanê de bank li rêxistinê navneteweyên pêwendîdar û neteweyên yekbûjî têkirin ku alîkariya welatiyên Sûriyeyê bikin. Oldarên kantonên Reqe û Tebqeyê banga yekîtî û piştgiriya Qesedê kirin. Ji oldarên bajarê Tebqeyê Şêx Ednan el-Elewî behsa girîngiya yekîtiya di navbera pêkhatiyên herêmê de kir û teqez kir ku Qesedê ewlehî û aramiya herêmê diparêze lewma divê hemû pêkhatiyê piştgiriya wê bike. Şêx û Melayê mizgefta gundê cer bû ku li Bakurê kantona Reqeyê Ahmed el-Şîblî bank li şêniyên herêmê kir ku ji nakûkiyan û ji berjewendiyên kesane dûr bikevin û diyar kir ku fîtne tenê xizmeta dijminên gelê Kurd dike. El-Şîblî teqesî li ser girîngiya diyaloga avakar a di navbera hemû aliyên Sûriyê de kir ji bo pêşîgirtina her êrişeke ku bandoreke neyînî li rewşa giştî welat bike. Hevserokê saziya karûbarên olî ya kantona Tebqeyê Şêx Abdulmetîb Elbetra diyar kir ku divê herkes rihê berpirsyariyê nîşan bide û bi hev re ji bo ewlekarî û yekîtiya herêmê bixebite. Her wa got tenê bi hevkarî û yekîtiyê de kêşê û alozî bên çareserkirin. Elbetran li Hesekê têkildarî ol û baweriyan forumeke jinan hat darxistin koordînasyona jinan a Meclîsa Ol û Baweriyan a Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê derbarê siberoja Sûriyê de forumeke organîze kir. Peyamên mirovahiyê, peyamên paristina nirxênjin yê ku disaya têkoşîn û fedatiya jinên me yê pêşên de hate kirin. Jinên ji hemû pêkhateyan, jinên ji hemû olan yê ku di Bakur û Rojhilatê Sûriyê da jiyan yani mera bi cavekî em din li vê projeyê binirêyin gelek kesên medenî Sûrî wek me gelekî jê razî ne û her kesek jî dibêje bila ev sistem bibe nemûne ji bo Sûriya pêşerojê. Ji bo ev sistem bibe nemûne ji bo Sûriya pêşerojê yani barê yekemîn berpirsiyartiya yekemîn dikeve ser mila İmad Teteriyan got piştgiriya ji bo Qesedê rêveberiya Xwesera Sûriyeke piralî û navendî ye. Şêwirmendê giştiya Meclîsa Ermenîya Bakur û Şatê Sûriyê İmad Teteriyan li ser êrişên Dewleta Tirk rewşanûya Sûriyê ji Anhayê re axivî. Teteriyan wa dibêje armanca Dewleta Tirka dagirker têkbirina projeya rêveberiya Xweseriya Demokratîk e. Dewleta Tirk naxwaze Sûriyeke demokratîk piralî ava bibe. Demokrasî û projeya rêveberiya Xweser ji bo xwe weke gefeke dibîne. Teteriyan got ku divê gelên Sûriyê dijî fitneya Dewleta Tirk bibin yek û wiha dewam dike. Divê gelên Sûriyê destûrê nedin fitne û fesadiya Dewleta Tirk. Meclîsa Civaka Ermenî bi armanca perwerdekirin û şiyarkirina li dijî fitne û dagirkeriya Tirk têt koşe. Em dixwazin gelê me bi gelên herêmê re li dijî planên dagirkerî destekeke xurt bidin Qesedê. İmdad Teteriyan herî dawî dibêje projeya rêveberiya Xweseriya Demokratîk ji bo dahatuya Sûriye riya herî guncav e. Me wek Civaka Ermenî tu carî ne Sûriyê ne jî li welatên ku dibêjin em demokratin ev azadî, serbestî û aramî nedîtiye. Ji DTP danêzana xeta têkoşîna hat dayên Partiya Herêmen Demokratîk DPP piştî heftemîn Kongreya Asayî di 19 Çileyê de bi biryarên hatine girtin bi encamnameyekê ji raya giştî eşkere kir. Di encamnameyê de baletîkişine ser rewşa Kurdistan û Rojhilata Navîn û wiha dibêje têkoşîna gelê Kurd ya azadiyê de hemû hêza xwe dewam dike. Kongreya me ji bo gihîştina encamê pêkhatina yekîtiya neteweyî ya Kurd ê weke pêwendiyeke sereke dibîne. Em ê ji bo armancê bi hev re têpkoşin.
د انجامنامه این خاشه کوج یک جوتما 2024 و دست بکرنه به بیر دخه و دوام دکه به پروژه ده ایریشن دیجی روجاوا سیاست قایومان و اپراسیون سیاسی دربین لهوی چاره سری دخه بدایبونا کنسپت ایریش و انکار راکن اتجدال سر برزو جلان و هفدیترین چاره نوسی پیوسته دوی بیزانی که آزادی برزو جلان یکانه کلید آیشجال ترکیه و رشرات ناوینه دوی ایریشن سر روجاوا سر بنده و تشین و پراقره خوزاقی دمل دست ورن رواستاندن و ارتشا ترک جیهوارن داگیر کرنه دایر بکوین داوی انجام نامه در تیگوتن دوی مکانیزم کریارن فاشیزان یعنی دیجی گلی کرد دیجی سیاست مدار روجنماوانان ورن رواستاندن قرکرنا سیاسی داوی به جبویجی اوکه HDP ام برخستنیه که خورد یال باجر و نافچان تکوشینه بکن. لهامبورگ ایریشن دولت آترکا داگیر کریه سر با کروشات سوریه به چالاکیان هاته پروتستو کرن ده چالاکی ده او بانک هاته کرن هر جهه و گوهرین قادا برخودانه. او فاشیست قرکر داگکر و چته خو هر روز ایریش سر روجاوای کردستان که دواد دمین هاتشی یعنی داخلانی هات داین آنها جی ایریش سر تشوینه هیا اف دولت او قاس داگکره سویل زاروک جوان یعنی جیل نغمه تنه شتاکو تخوازم بکن دفکتیه دلی کردن او تنبونا دلی کرده هم جیوک جوان اوروپا لاندر فایریشا وقت ما قوتي ما بليار دابو وقت جوان كرد جوان شورشكر اما هرت من قادابن وقادة اوروبا بكنا قادة سرهلداني كردستان امن سیکه جالی رژیم ایرانی و هاتم من چافکرین کمله مافی مروان کردستانه راگاند کو دهلو باجاری سینه یر شورت کردستان دو والاتین کرد هاتم من چافکرین کسین هاتم بن چافکرین نویوان وهای امجب گریاسیک او نیم دوستینه کمله مافی مروان کردستان دست شانکر کو هر دو والاتی جبر تیوی چالاکی الیدیج داروکرنان بونه هاتم بن چافکرین لگورنچه کل بر نفسل باجار دولت یا سر به پاریزگاه سینه و جی جنابنا و سهیلا متایی به همان آرمان جهاتیه بن چاکرین هیجای bir xisne duhle seranse Ruşat Kurdistan dişi erekirna cezedar ve kine girdiye siyasi Kurd verişe muradi u paşan azzi greva gişti pekat tevayı bazar dikan u cihen gişti hatibun girtin وزارت داده گود دشوات ده هفتو 8 کسان جیان خوش دستان وزارت داده تگیلاری شوات ال هتل گراند کارتاله یال کارتال کایا یا بولیه داخویانی دا داخویانی دا هات گوتن د شوات ال بولیه د توای ناسنامه هاتیه تثبیت کردن د شوات ده هفتو 8 کسان جیان خوش دستایه سردوزگیری کماریا بولیه جی دو داخویاند کو هجمارا کسین جیانا خوش دستایی درکتیه هفتو 9 کسان هر وا برتک جی گلگ زدنه میکا دم پارتی جبو شوات البولی داخویانک دا دم پارتی پناسیا کومکوجی کر اوها گود دوی به پرسیار تابل استفا بکن او پشلی پرسینه که بباندور بجزه هری گران ورن جزا کرن روزنامه عربی ایتاین سوریه اولی او خطر روسیه یا لسر اوروپای خستن روژاوا خوده روزنامه العرب آلوندونه لسر بلاوبونا دیارده نوین لشامه و هانویسیه حساب مدیه دیجیتال این سوریه پر بحثا دیارده نو دکن اوجی دیارده otomobilin propaganda İslambune ya Surine ku le kolanan digerin. Rojname dibêje tê îtakirin ku Sûrîden olî têne xwendin û banga pêkarîna şerîata İslamê dikin. Her wat otobüsan de belavokên banga li xwekirina hicabê belav dikin. Ew ku sedema pêleke berfire a gengeşe û tirsê di nava Sûriyeyan de. Tu sedem tuneye bi vî awayî bang werin kirin. Tiştên girîngtir hene mirov pê mijûl bibe. Gava ku her tişkên be mirov çawa dikare
bangêjiya olîbike. Sûriyeyan ji hikûmetan û xwesta wî li van pêkanînan bîne. Rojname El Xelîc derbarê tirsa Ewropayê ya ji Rûsyayê de wiha nivîsiye. Gelek welatên Ewropa û Rûsyayê weke me tirsî li ser ewlihiya xwe dibînin. Bi taybet welatên wekî Fîrlandiya, Brîtanya, İtalya, welatên Deryaya Baltikê, Almanya û Fransa. Ev welat di tirsên ku rêveberiya nû ya Amerîkayê rola xwe di NATOyê de û piştgiriya Ukraynayê kêm bike. Ev yek tirsa wan welatan zêde dike û dike ku dengê xwe bilind bikin û daxwaza helwesteke bi biryartir a Ewropî li hemberî Rûsyayê bikin. Belê gotan jemenûçeyên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.